Una
Legada brada bositaba. Helima kusalina kusalibrala. Helima kotoli brada da duza delebrede. Asimie di kaga kola. Asimie di kaga kola. Ani mama boy yesirike. Ani mama bago na go bonde madu. Ama mno tutu na madu na munago. Otutu na gabi kama kiwisike. Mani ana rabi di kaga kola. Yana rabi di kaga kola. Akwa na baby di kaga kola. Yana rabi di kaga kola. Eberani di kaga kola. Tani boy di kaga kola. Oye wa bazimi di kaga kola. Oye wa bazimi di kaga kola. Oye rigibia yiribo. Oye ribo da yiribo. Oye tuko da yiribo gese. Oye ribo da yiribo. Oye yiriara kaya meyo. Oye yiragwa kaya goya touch. Oye yiriara kaya meyo. Oye ribo da yiribo. Baba yiribo da yiribo. Baba yiribo da yiribo. Baba yiribo da yiribo. Baba yiribo da yiribo. Oya nefere Jesus ake bobolino. Nefere lori onyaka. Ago batamba da waroso. I see the angel of God moving here like crazy. Liberating many people, healing many people. Sunana kusakuteli alosha. Ragoda goda 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 goda. Rema kusalia na yuka suleli alosha. Ila kusali braduse kotoli brakata. Mayanada. Shiala mana mana mana. Imane beranya bugide. Yes. Imano simne ja bugide. Worship ma bugide. Iye mo kanyi ne menema. Asim ne beranya bugi kwane. Asim na worship ma bugi kwane. Ono ide ba bugi kwane. Imani ye mo kanyi ne me. Imani beranya ba bugi kwane. Mama church ne ja bugi kwane. Fasini na ma bugi kwane. O kwani ye mo kanyi ne me. Father, we adore you because you are here. Yes, sir. By the reason of your presence, yoke shall be broken. Amen. By the reason of this anointing, yoke shall be broken.
no anye begari. Amen. Ono bona aturaja mekide anya aturaja. Amen. Ye mo kai ne meba. Yes sir. Spirit jam spirit. Smallest will bow. Amen. And I see smallest power. Amen. I see my kingdom power. Amen. I see Okoti power power. Amen. I see witchcraft power. Amen. Wherever they are connecting you, now money don't get in outside. I disconnect them. Amen. All their link be disconnect. Amen. All their link be disconnect. Amen. All their link will be broken. Amen. Father, take over. Amen. We are about to hear your word. Speak to us in the language your people understand. Amen. Ending of this program. All glory will return to you. Amen. Take over, Father. For answer our prayer. Amen. In the name of Father. Amen. In the name of Son. Amen. In the name of Holy Ghost. Amen. Or you say amen several times. Amen. 1, amen. 2, amen. 3, amen. 4, amen. 5, amen. 6, amen. 7. Oh, you make it open eyes. Hey, in the name of Jesus. So where is it? Oh, Jesus. It is only to